kandi Kongo igafata FDLR ikayinjiza mu gisirikare cya Kongo. Ahubwo ni nko gutumira RDF. ariko n'ubundi twigeze kubona ingabo z'u Rwanda zijya muri Kongo muri 1996 mu kiswe Kongo ya mbere cyo gukuraho mu mbuto. Ubwo se ntibaba ari byo bagenderaho bakavuga ko n'ubu zishobora kuba zarasubiyeyo? Ingabo z'u Rwanda iyo zigiyambutse muri Kongo zigenda zambaye teni y'abanyarwanda, hariho n'idarapo ry'u Rwanda, zikanabitangaza ko zigiye muri Kongo. zishobora no kutabitangaza, ariko ntabwo ingabo z'u Rwanda zijya zigenda zihishe ziyitirira umutwe. Ibyacu bikorwa ku mugaragaro. Niba ari ukugutera turaguteye, niba ari intambara ntabwo tuyiragiza kugeza birangiye ibyo duharanira, cyangwa inyungu zateje iyo ntambara zibonetse. nawe ujyaho ikibazo cyanjye kikaba u Rwanda muri Kongo. Ndakiza ko barutumiye ari rwo rwatinze. Wabona ibikorwa bakora ari nko kuruhamagara ngo ngwino muri Kongo, bahora bakomanga ku muryango ngo dufite FDLR, kandi buriya nawe ari ni mwebwe, ariko nyamara turabahamagara, mba mbona bakomanga. hari ukuntu barwana turarukura Rwanda, sinzi niba baragiye kumera amabanga yayo. Bafata machine gun, bagafata RPG cyangwa mota, barangiza hari indi imbunda bafata 3 zikarasira icyarimwe ukumva isi irangiye. Iriya ntambara ari na Tshisekedi ubwe. Njye mbona Tshisekedi ari umu M23. Ingabo z'u Rwanda iyo zigiyambutse muri Kongo zigenda zambaye teni y'abanyarwanda, hariho n'idarapo ry'u Rwanda, zikanabitangaza ko zigiye muri Kongo. zishobora no kutabitangaza, ariko ntabwo ingabo z'u Rwanda zijya zigenda zihishe ziyitirira umutwe. bavuga ngo M23 nibaho ngo ni RDF. Ibinyoma mugita gute mu Gifaransa? Messonge. Messonge. Muri politike niho honyine haba messonge ku mugaragaro, kandi abantu bakabibona, niho bigira ikibazo. Bakoranye amasezerano ariyo aturuka izina rya M23. Yego. Icyo gihe bari abanyarwanda cyangwa bari abakongomani? Bari abakongomani ngira ngo. Icya kabiri, Tshisekedi ageze ku butegetsi yabatumye bamara umwaka umwe n'amezi 2 Kinshasa kugira ngo bahagarike imirwano. Bafite gahunda zo kuganira. Zo kuganira. Baba no muri hoteli. Baba no muri hoteli. Baba muri hoteli yishyurwa na leta y'Kinshasa. Baryama muri hoteli nziza, biyuhagira amazi ashyushye, bameze neza. Yego. Abo bari abanyarwanda se? Bwana Robert Mugabe, M23 yatangaje ko yafashe umujyi wa Sake. Cyo nenda kukubaza reaction ya Kongo yabaye iyihe nyuma y'uko umujyi wa Sake ufashwe? Ntabyo nzi. Irabi yihe se nk'umusesenguzi cyangwa ukurikirana ibyikorwa kongera kurwana kugira ngo bayishake bayifate, ariko nabwo ari bishobora. Kongo se erega igihugu kiri mu ntambara kiba kiri mu ntambara. Yego. Hanyuma reaction ruvuze ko ntayo, ariko ari reaction zimwe wenda nkanjye nabonye, cyane cyane ingabo 3000 za South Africa ziri muri SADC zazamutse muri Kongo. Zino ngabo zitezweho ko zishobora kugarura Sake mu maboko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabyo mbona, kuko urumva iriya ntambara iraburamo ikintu kimwe. Abarwana ku ruhande iraburamo ibintu nka 3. Reka mvuge kimwe cy'ingenzi. Abarwana ku ruhande rwa Tshisekedi na ideology ba binding together bafite.
Tshisekedi ararwana n'abaturage be yego bafite ibyo wapfa birimo kubaheza no kutagira umutekano n'ikibazo cy'imiyoborere. Tshisekedi yananiwe kunga abaturage ba Kongo, yego so kuzana kuvuga ngo leta irashaka kurwanya imitwe ihari, nyamara iriya mitwe byose bakayikusanyiriza hamwe ngo ize kurwanya M23, it doesn't make sense. So, abandi yabatumiye ba SADC kuza kumutabara ngo barwanye M23, ariko usibye kuza batabaye, there is no ideology binding. Urumva intambara ntabwo ari ukurasana gusa, ahubwo urarasanira iki? Nyir'umupfu niwe ufata hanuka. Ingabo za Kongo nizo zirukanka mbere, ugutabaye agutabara wiruka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ese ubundi end result ya Tshisekedi yo gutsinda intambara, so ni ugutsinda intambara kugira ngo M23 itabaho, then what? harakurikira iki? Kubera ko bigeze kubatsinda batatanira mu bihugu by'abaturanyi, ariko M23 iragaruka. Uyu munsi wo ni iki gishya kisha? Nanone ni ukongera end result ye nuko intambara ihagarara. Donc so there is no ideology binding ideology hari. Nta gitekerezo cyari kibahuza, igitekerezo cya politike bemera bose ngo bati turarwanira ibyeme, ibindi ni manipulation ya bya bindi byabo bya Himayite na Dabantu. Mbese nka South Africa ko ubundi yabishyizemo imbaraga, yazamuye abasirikari 3,000 n'ibitwaro biremereye, iyo ubundi rwanira icyo muri Kongo South Africa? None South Africa baratabaye kubera ko Kongo iri mu muryango wa SADC. SADC rero ifite amasezerano y'uko y'igihugu kimwe cya SADC gifite intambara, SADC yose ibiri irahurura kuko ifite imyumvire imeze nk'iya NATO cyangwa OTAN. Ariko ibyo ntabwo bihagije. Proximity, ibihugu bya SADC bya Afurika y'Amajyepfo na Kongo ahiri ntabwo byegeranye. Ibihugu byegeranye biri muri East Africa Community barayirukanye. So SADC iri kure cyane, ni gute yumva iri buze gusucceedinga muri Kivu? Ese ikindi kinatangaje ni ukuntu numvise nimugoroba Muyaya uriya minisitiri wita niba ari minisitiri ngo w'itangazamakuru, njye mwita minisitiri wa propaganda, ngira ngo ni n'umuvugizi wa guverinoma hayi, avuga ngo M23 nibaho ngo ni RDF. Ibinyoma mugita gute mu Gifaransa? Mensonge. Mensonge. Muri politike niho honyine haba mensonge ku mugaragaro kandi abantu bakabibona, niho bigira ikibazo. Bakoranye amasezerano ariyo aturuka izina rya M23. Yego. Icyo gihe bari Abanyarwanda cyangwa bari Abakongomani? Bari Abakongomani ngira ngo. Icya kabiri, Tshisekedi ageze ku butegetsi yabatumye bamara umwaka umwe n'amezi 2 Kinshasa kugira ngo bahagarike imirwano. Bafite gahunda zo kuganira. Zo kuganira. Baba no muri hoteli. Baba no muri hoteli. Baba muri hoteli yishyurwa na leta y'Kinshasa. Baryama muri hoteli nziza, biyuhagira amazi ashyushye bameze neza. Yego. Abo bari Abanyarwanda se? Hari ikinyoma babeshya ugashaka gutekereza ukagerageza kubihuza bikagucanga. Number 2, u Rwanda rufite ikibazo kuri FDLR. Yego.
gikomeye gihoraho. none se leta ya Kongo gukomeza gushinja u Rwanda ko ruri muri Kongo, kandi Kongo igafata FDLR ikayinjiza mu gisirikare cya Kongo, ahubwo ni nko gutumira RDF. ariko n'ubundi twigeze kubona ingabo z'u Rwanda zijya muri Kongo muri 1996 mu kiswe Kongo ya mbere cyo gukuraho mu mbuto. Ubwo se ntibaba ari byo bagenderaho bakavuga ko n'ubu zishobora kuba zarasubiyeyo? Ingabo z'u Rwanda iyo ziyambutse muri Kongo zigenda zambaye teni y'abanyarwanda, hariho n'idarapo ry'u Rwanda, zikanabitangaza ko zigiye muri Kongo. zishobora no kutabitangaza, ariko ntabwo ingabo z'u Rwanda zijya zigenda zihishe ziyitirira umutwe. Ibyacu bikorwa ku mugaragaro. Niba ari ukugutera turaguteye, niba ari intambara ntabwo tuyiragiza kugeza birangiye ibyo duharanira, cyangwa inyungu zateje iyo ntambara zibonetse. nawe ujyaho ikibazo cyanjye kikaba u Rwanda muri Kongo. Ntekereza ko barutumiye ari rwo rwatinze. wabona ibikorwa bakora ari nko kuruhamagara ngo ngwino muri Kongo, bahora bakomanga ku muryango ngo dufite FDLR, kandi buriya nawe ni mwebwe, ariko nyamara turabahamagara, mba mbona bakomanga. Mbese ni nko gukomanga ku muryango wa gereza. hari ukuntu umuntu akora ibintu ukabona ibintu akora, hari hano barakomanga ku muryango, hari arikururira igifungo. yego, ariko reka mvuge, none se wakoresha FDLR kurwanya M23, SADC ikaza igakorana na FARDC arizo ngabo za Kongo zivanze na FDLR, bakarasa ku baturage b'abakongomani bari hafi y'u Rwanda rugaramye. none se wumva ko ubwawe rwakwataka rwate? Oya, kiba ari ikibazo mu kuzana SADC. By the way, mfite amakuru mabi ku bantu bizeye SADC. SADC nta kintu izageraho. Okay, ushingiye ku iki se ko ubu abasirikare babo babiri ejo bundi bararaswe, abandi barakomereka. yego, byasabye Cyril Ramaphosa ko ajya kuri televiziyo no kwitaba inteko kwisobanura. Icyo ni ikibazo, kandi binjiye mu ntambara. Ntabwo abanya South Africa bose bashyigikiye ko South Africa, ntabwo abaturage, kandi South Africa is a democracy. Abaturage baragusakuriza da. kugira ngo hari n'umwarimu muri kaminuza ejo wahoze avuga ko impungenge afite ku ngabo za South Africa zigiye mu gace zitamenyereye, ntizikazi, zigiye kurwana n'abantu bari kurwana n'abanyagihugu bagenzi babo, ushobora kwisanga hagati zikaba buriya n'ujya ugiye gukiza abantu baziranye, jya wigengesereza cyane, kuko bishobora kurangira ari wowe ubaye umwanzi. Ushobora mugani nka buriya Kongo yumvikanye na M23, ugasanga amakenga ya minisitiri w'ingabo South Africa yaramurashe, ntashobora guhita nawe azerekezayo. Yabaye minisitiri w'ingabo, ntabwo ibyo bari uratekereza nk'abaturage cyane. Ashyira muri gahunda politike ya leta ijyanye n'umutekano. Ariko reka dutekereze ikindi, bariya abanyamazisi n'abanyarucuro birwanaho bibumbiye muri M23, nubwo M23 itagizwe, ntabwo ari bo bayigize gusa. buriya South Africa irumva izabigiza, donc bazemera bariya bararwana, ikibazo cyabo ni cyo gupfa no gukira. Ese South Africa yumva yiteguye guhanaguraho ubwoko bwabo? Oya, South Africa ngira ngo yizeye ingufu za gisirikare, kubambura imbunda se bazazibambura gute? kubarasa nyine bakazita. Nose ko babarashe bakagenda bari muri
special intervention brigade imbunda barazibambuye nese ko M23 yagarutse imbunda baje ngiye gusuzuma basanga izo bagarukanye atari izabo ni izabo si hari ibintu biraba bidafite mu ubwenge na bukeya na buke ariko ukabushaka ukabubura icya kabiri SADC deployinze muri DRC Uganda irashaka ADF u Rwanda rurashaka FDLR nese bumva batazarwanira hariya hantu ariko nsubirira inyuma gato ibyo bintu ngo byigeze kubaho ariko noneho ngo zari za Zimbabwe njya numva bavuga ngo Zimbabwe ngo yari ifite ngo indege za danje muri ntambara ya Congo nsubira inyuma gato Zimbabwe zari zaje nabwo nka SADC zije gutabara mu mbuto byagenze gute oya ni Congo ya kabiri zajemo gute sezo nkuko zaje gutabara ndese Angola yaje kabiri ya Angola yes Laurent Désiré Kabila Angola ngo zari zifite abasirikare barenze cyane ariko urumva Angola icyo gihe nayo yari ifite ingufu kuko Angola yari ifite ibikoresho kandi kubera ko yari ivuye mu ntambara barwanaga na UNITA na Savimbi bari bamenyereye intambara Angola y'ubu ntabwo yakwishora mu ntambara gishoboka South Africa nta ntambara aheruka baheruka muri apartheid se ubundi yarwanywe n'abantu ko byarangiye mu mishyikirano no muri demokarasi bagatora ntabwo bazi intambara ibyabo ni uko bafite inganda zikora intwaro bakaba bafite n'imyitozo akwideruka intambara urakubitwa ariko hari n'ikindi gihugu kiri gufatikanya na South Africa cya Tanzania kandi Tanzania iri mu bihugu bimwe bifite igisirikare gikomeye muri Afurika ariko buriya iyo muvuga igisirikare gikomeye mba muvuga iki ibitwaro raporo zishingira kureba amafaranga ushyira mu gisirikare ibikoresho ufite bakareba n'umubare w'abasirikare oro ku rugamba si byo bikonta ngo ku rugamba ibyo ntabwo ari byo bikota rwose ku rugamba hakora of course intwaro zirakora ariko ntabwo ari ngombwa iziremereye nabonye bafunga umuhanda wa Minova bahirukanye ingabo za Tanzania ingabo za Tanzania zakeshaga ubutasi FARDC hariho abari babateye ku ruhande barabatera bari bafite amakuru y'uko M23 ngo baje ari 3,000 ayo makuru bayahereza ingabo za Tanzania kandi Tanzania yari yatewe na platoon imwe hari ukuntu barwana yego M23 ukuntu irwana sinzi niba baragiye kumena amabanga yayo bafata machine gun bagafata RPG cyangwa mota barangiza hari indi imbunda bafata eshatu zikarasira icyarimwe kumva isi irangiye kugira ngo uraraswa n'abantu 1,000 ibyo nibyo Tanzania yumvise igira ngo ni 3,000 bije iriruka yihugira Sake igeze Sake ikizwa n'abagore isubire Goma bagezeyo bamenya ko ari platoon imwe na platoon hari ubwageraga they were 25 abo special force ba M23 makumyabiri n'aba na platoon ntiyageraga kuko platoon isaba ko hari nka 30 ngo ni nka section ebyiri section imwe section yo kumise battalion gahuka ariko izo technique waruvuze ngo zo kugira imbunda eshatu bakazegeranya ari technique nigeze kumva ngo z'abantu bajyaga bashyira nk'amadebe ku mbunda ngo inkotanyi zitera ubwo ntibifite aho bihuriye n'ibyo erega abantu iyo bamenyereye urugamba bahimba ibintu byinshi
bashobora kuguhimbira ibintu bajya barasa ukagira ngo isi irarangiye neza neza kandi ari batatu ukagira ngo isi yose igukoraniyeho kandi ese buriya takitike zo mu rugamba n'indi uzigena ni generali mukuru nka kuriya Makenga cyangwa bafite oya bashobora kuvuga ati sake ndayishaka nimuyifate abandi bakareba uburyo bayifata bakeza takitike bakayiha commanding officer urangwa kuri tele akugabaho igitero kuko hari ukuntu twumva nko mu Rwanda ko rero tuba dufitiye amakuru kumva ngo Dodo ngo yafashe Rebero ngo ndi afata aha ariko buriya intambara y'inkotanyi yari isekeje hari ubwo umusirikare yahagurukaga ari nka komanda komanda ryari ipeti riri hagati ya kapiteni na majoro kuko bari batarabamo abapetari ofisiyeri akaryama yageze hagati mu gicuku akabwira abasirikare besha hariya hantu haratunaniye cyangwa akajya mu nama n'abandi akumva tukaba igitero turashaka batariyani kugira ngo ijya kuhafata hariya umutipe akiryamira ari nka paratoni komanda akabwira abasirikare akariya ahantu haka amatara ko dushonje kandi nkaba nshakaho icyo kunywa byeri dukora iki agahaguruka n'abesikoti y'atandatu bakarasa ikigo bagitunguye kikirukanka wowe kuva ku cyombo ni mu ntabare hantu ya santere yari yabananiye nayikuyemo nayifashe mukahagera mugasanga yayikuyemo bose bavuze ngo bayifashe kubera ko nta musirikare n'umwe ukihasigaye barwana urumva urugero nk'ikigo cya gisirikare kira ko gitungura nijoro ko kirasa abasirikare bakiruka abandi bagati bude buri buri agakizwa n'amaguru wafashe ese ntibashobora kugenda intambara y'inkotanyi itandukanye cyane na ziriya ni ukuvuga ngo ariko biba binaturuka wenda kuri oponenti mwarwanaga rijya hari ubwo umutungura mu gisirikare yakora sapurayizi hari ubwo mutungura ushobora kugutera nk'utunguye ufite batariyani ibyo mfite puratoni nkagutera nkakwirukankana na nabi cyane na nabi uburyo n'imbunda zigutesha nuse Ventura n'icyo batesha imbunda kuriya bavuze ngo Ventura yafashe Sake bivuze ko muri Sake nta musirikare wa FARDC cyangwa SADC ukihabarizwa cyane ariko ntabwo bivuze ko Ventura ari ngombwa ko yinjiye mu mujyi wa Sake ishobora kuwugota FARDC ikaba itakirimo ariko ikaba idashobora no kwinjira ikakwihorera ugakora iki se dake nuse Sake ibikontororwa nande nese bavuze ngo murakontorora ahantu ubundi muba muhakontorora gute winjira n'usohoka nta muntu uhinjira utateganyije nta n'uhasohoka utateganyije utabishaka ntawe usohoka ubishaka ntawe usohoka utanabishaka ntawe winjira ubwo imihanda bashyizeho za road blocker wowe si ngombwa no kuzubaka ushobora no kubasigira inzira n'abandi basirikare bajya kwinjira bagahura n'ikibazo kirenze cyane uko babitekereza kandi baba bagenda mu mujyi wa Sake bakibonera abantu bambaye sivili ugura amandazi ugura ibyo bintu by'intambara biba byaducanze kumva ngo nk'ejo numvaga ngo Israel ngo yazengurutse Gaza ngo yayizengurutse noneho kibaze se igeze ahantu hari hasigaye abaturage bari barahungiye mu bitaro ibitaro bitiriye ngira ngo hari na sa iyo ngiyo cyaruguru mu majyi ariko ibyo bitaro babiteye barabiyogoza kuko Israel bikeka yuko ariho urumva amazi ikikora iragenda igacukura ubuvumo bwesitayemo amashanyarazi akabashyiraho ibyangombwa byose niho bavurira abantu babo ni naho nabo bafashe like hostages niho babashyira aho bashimuse niho bapagira urugamba n'iki
ariko ugasanga hari inzira yinjira mu bitaro, ugasanga abayobozi ba Hamas bakomerekeye ku rugamba niho bari kubavura, bariho barabavura, ariko gusa si ukubavura, ahubwo hariyo n'inzira yo gutegura operation. Israel irahinjiye, kavuga nubwo abaturage bahinjiye bakinjira mu bitaro, akavuga reka twe turazi yuko hostage bacu bari ibifite amakuru y'ubutasi yose. Ntabwo washyira ingabo ku butaka hagati mu mujyi udafite amakuru. ese amakuru uyahabwa n'abo mu Rwanda, haba harimo nakwita nka ariko bagambanyi, hariho n'ayo wishakira, ukaba wayabwirwa n'iki se nk'ubu ko abaturage abo mu Rwanda kubitegereza, kubacunga, ushobora no kubazanira ibiryo, ushobora no gukorana n'ubagemurira, hari uburyo bwinshi, ushobora no gushaka uwutuma amakuru urayashaka. amakuru ya M23 twumva ngo igiye gutera Sake, yamenya amakuru ya naya, ni ukuvuga ngo ibiyahabwa byanze bikunze n'abantu bari mu gisirikare cya FARDC. Si ngombwa ko ari abantu bari mu gisirikare cya FARDC nabo barimo, ariko ibizite hano hari ingabo zingana gutya, bafite ibikoresho bingana gutya, niyo batabyizeye neza boherezayo nk'abasirikare bakeya, bakabaprovoka, bakabarasaho, barangiza bakiruka, bakareba izo ngabo ziri aho zirangana iki, zifite ibikoresho bigari. Hari uburyo bwinshi, ushobora no gukoresha n'abaganga barimo kuvura abarwayi babo, hari uburyo bwinshi bwo gutara amakuru. None se iyo umuntu ari mu gisirikare ashinzwe amakuru agira ipeti nawe? Bamaniye ko bagira amapeti cyane mu mapeti yose kuva kuri soroda kugera ko iyi peti ntabwo rikubuza gukora. Nshobora kuba bamaniye ko bafite ipeti cyane rikuru. Ese uratekereza yuko buri iriya ntambara SADC izayitsinda? Intambara ya Congo, by the way, niba titonda na Goma irafatwa. Hari abantu ujya numva biganirira ngo, hari abantu ujya numva baganira bavuga ngo M23 ntabwo ikeneye Goma, Goma irayifata. ariko Patrick Muyaya yavuze ko gahunda yo gutera u Rwanda Kisekedi yari yashyizeho idashoboka, ko yaravuze ko hagize agasasu kagwa muri Goma, ariko yavuze ati hari ibintu byinshi barimo, ubwo ntabwo byaba ari nko guha inzira M23 ikifatira. Ese barasa u Rwanda babanje bakarasa M23 irira bananira. Wari wabona ntabwo byumvikana ukuntu ingabo za leta ya Congo FARDC, ukuntu interahamwe zivanze n'iyindi mitwe bitwa Wazalendo, abacanshuro b'abazungu bariyo, SADC, ingabo za Afurika y'Epfo. Niyo tuvuga SADC turavuga ingabo za Afurika y'Epfo, ingabo za Tanzania n'ingabo za Malawi, hakaba hari n'ingabo za Angola zirimo kubatoza. Mutajya mwumva yuko FARDC hari ahantu yambuye M23. Se ubundi ubwo bararwana iki ku mugani, nimba igihe bararwaniye batarafata agace na kamwe? Bavugaga ko bashaka Bunagana, bazarasa M23 bakayigeza Bunagana igasubira mu birunga aho yari. Kuva babivuga M23 bucya yigarurira ahantu. Akaba rero n'abantu bo muri FDLR bati noneho Uganda yashyizeho ingabo muri Congo kurwanya irafatanya na M23 n'ibiki byose, Uganda ikabyuka ibihakana, kandi FDLR ikabivuga iri kumwe na za Nyatura n'abandi bose ya traininze, kandi n'ibifaru babonye ngo n'iki ngo ntabwo biri bidarapo rya Uganda. Mwamenye gute se ko ari abaganda? Bibagusubiza. Intambara ibamo ikintu cya mbere y'amakimbirane yabaye ari violent. Ikiyaranga ikintu cya mbere, victime wa mbere ko n'umuturage yaba victime,
Yego. ni ukuri kubirimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo tuzi gukeya. ni nduzi kwinshi se ubwo ntabwo ari kurwana. icyo nzi cyo ni kimwe n'ikimfasha kuvuga kuri M23 kwikomeye ni uko kuva igihe bayirwanirije nta hantu itakaza, keretse aho yagiye aho yavuye irimo guhereza ingabo za East Africa Community. kinatangaje Tshisekedi yari yaravuga yuko atiteguye kuganira kumvikana na M23. ntabwo yiteguye. yarangiza ati amasezerano y'u Rwanda niyo azakemura ibibazo n'ay'i Nairobi. nise ko avuga kumvikana. hari abo yemera kumvikana nabo, hari n'abatemera kumvikana nabo. aremera kumvikana nawe. amasezerano ya Rwanda se M23 irimo uba bayafitanye. aremera kumvikana nande. ntekereza ko yemera kumvikana n'abo bagiranye amasezerano ya Rwanda na Nairobi. ikibazo ikintu cyari mu masezerano y'u Rwanda ni ugukemura amakimbirane mu buryo bw'ibiganiro. yego. amasezerano y'i Nairobi ni road map. ni ukuvuga ngo turahagarika abantu bararwana bose bahagarika imirwano nta n'ikindi basabye, nta kondisiyo batanze. yego. hanyuma twemerere habeho iriya ntambara ari na Tshisekedi ubwe. njye mbona Tshisekedi ari umu M23. akora ibintu bituma M23 yikomera. njye mbona ari umusapoto M23. actually ushatse iyo nayo wagira tite. njye mbona Tshisekedi ari umu M23 ukomeye. ibintu akora bishyigikiye M23 nta nyungu z'abakongomani zirimo. ntashaka kumvikana na M23 rero nta ikindi ni ukurwana. nta nubwo yashobora gutsinda M23. urumva adashyigikiye M23 se? kandi arabibona. nta kindi ashaka. barabona uriya ari intumwa nziza ifite ingabo muri Congo kandi zitari muri framework ya East Africa Community. uriya ni intumwa watuma akagiye mu gukomezanya ibintu by'ikirakaki. uriya ni intumwa ntawamutuma, nanjye sinamutuma aho bigeze kuko afite uruhande abogamiye. ariko ikibazo cyatewe nande. erega Kongo ntabwo yatewe, ni guerre civile. intambara y'abaturage kandi ishobora kuzanamo ibihugu byose bituranye kuko byose bifite ikibazo. by the way, kuki hari ibintu ibihugu bikora. yego. hari ikintu twita muri political science. ninjya avuga political science wumva icyo ari cyo. political science ni ukwiga politike n'ubuyobozi. yego. ariko ugakoresha tools nazita ibikoresho ni uburyo. tools nakore uti ugakoresha tools uti cyangwa ugakoresha uburyo bwa donc ukoresha tools ziri social mu rwego rwo kustadinga ubuyobozi n'imiyoborere. now muri political science hari ikintu twita area of influence. iyo uturanye n'igihugu gikomeye hari ikintu cyemerera kavuga Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo turabyemera ko ari ubutaka bwa Kongo. ariko Kongo nimujya gushyiraho gavana mujye mutugisha inama kuko natwe tuhafite
ni our area of influence. Okay. Kavuga turemera yuko kuva Bunia ndetse na Zaituri ari muri Congo, kina Uganda turabyemeranye, ariko turabizi yuko ari area of influence ya Uganda. Yego. Niba mujya gushyiraho gavana cyangwa umukuru w'ingabo mujye mutumenyesha, natwe mutwemerere ko yuko ujyaho yaba afite uko twumva. Ni buryo ubwo na Congo birayisaba kwitwara gutyo, kumenya area of influence. Kivu is the area of influence y'u Rwanda, byanze bikunze. Naho waza ufite intwaro kirimbuzi, tuhafite ni our area of influence. U Rwanda ruhafiteho rihafite ijwi, akaba ari kamivuga ubuzare. Ikinyarwanda babyita ubuzare. Kivu u Rwanda rubifiteho ubuzare, kandi kubera FDLR n'abandi bantu b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, iriya it's the area of influence y'u Rwanda. Nta nubwo u Rwanda rushaka kwagira u Rwanda, akomeza ari ubutaka bwa Congo, ariko bareka koko nayisenga yuko ari area of influence y'u Rwanda. Ibyo bintu biragoye koko, erega nibyo bigejeje Ukraine hariya. ngira ngo muri Ukraine naho Uburusiya bwateye buvuga ko hari abanya-Ukraine bicwa na Ukraine. Bavuga Ikirusiya. Bavuga Ikirusiya. Bakanga Ukraine nago muri make nta nubwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo abanya-Ukraine bicwa na Ukraine kubera ko bafite kavukire yabo ari Abarusiya. No, cyangwa bavuga ururimi rw'Ikirusiya. Ukraine kunanirwa kwemera yuko za Donetsk, Luhansk, za Crimea hari ubutaka bwa Ukraine, ariko ari area of influence y'Abarusiya. Icyo kibagejeje hariya, kuko ngira ngo n'abaturage none birangiye Uburusiya burashaka kwigarurira. Kongera n'abaturage ba kariya gace bari ku ruhande rw'Uburusiya cyane, nibo batanga support. Ariko bavuga Ikirusiya. That's the area of influence y'Abarusiya. Bakanga ibihugu bigomba kumenya ko hari ibihugu, hari uduce turi mu bihugu byabo, ariko ari area influence y'abaturanyi, kuko harimo abantu bavuga ururimi rw'icyo gihugu. Ngira ngo no muri Ethiopia na Eritrea nabyo bijya bibaho. Yes. Na Somalia. Yewe na Ethiopia ifite ahantu igice cyitwa Somalia. Intara bagomba kumenya ko ari area of influence ya Somalia, nubwo ifite intege nke, ariko umunsi yageze imbaraga hari ahantu bazayabumvikana gavana. Ngira ngo ni nabyo byabaye muri za Sahara Occidental na Maroc. Ni nabyo bishobora gukururira agace gusaba kwigenga cyane, kuko hari igihe kaba katagera muri kapitale kuruta uko kagera ruguru, nka Sudani y'Epfo. Ngira ngo kuva Juba ujya Khartoum byari kure kuruta reba nka Brunei irahiri. Yego, Brunei ni muri Sudani. Yego, akabona South Sudan, bituranye South Sudan. Hariyo abadinka benshi, hariyo yewe n'abandi birabura. Uko wabigenza kose Sudani ya Khartoum igomba kwemera yuko Brunei na Darfur ari area of influence ya South Sudan. Keretse niba bashaka intambara zitarangira. N'Abanueri n'Abadinka byandi boko yo muri South Sudan. Ubwo urebye ku ruhu barasa n'aba South Sudan, ku rurimi ntabwo ari ku ruhu, ni abanya South Sudan bahatuye. Ariko ntabwo wabita abanya South Sudan, ni amoko yo muri South Sudan. Ariko kubera ko batuye ku butaka bwa Sudan ya Khartoum, urahita muri Sudan ya Khartoum. Ariko that's the area of influence. None se wavuga Abanueri batuye hariya n'Abadinka bahatuye za Brunei, ko uwo bumvira cyane, uwo bemera cyane ni simwe wabo se? Ni Salva Kiir. None se that's the area of influence ya South Sudan, bagomba kumvikana. Abaganisha se ko Congo izi area of influence zishobora gukatwa zikomekwa ku buryo babandi zumvira na Congo igasigarana abayumvira. Kavuga ati iki gihugu ni kinini, reka tugicemo. Ariko Congo
njye ntabwo nemera yuko ubunini bwa kongo ari intege nke zayo aricyo kibitera. Ikibazo cya kongo ni imiyoborere, kubaka inzego z'ubuyobozi zihamye no gucunga umutekano. hari ababona rero nk'uko Sudani, uziko Sudani igeze ko ari cyo gihugu cya mbere kinini muri Afurika, ariko ejo bundi imaze gucikamo ibihugu bibiri, nubwo nabwo umutekano utaraza ahubwo wasubiye urudubi, ariko aravuga ati byibuze wabasha gukontorora. Na Kongo hari abibaza ko icitsemo kabiri cyangwa gatatu byashoboka. njye ntabwo nemera ibintu by'abanyafurika guhora bicamo bakora uduhugu turi aho, ahubwo tugenda bakangurira kwiyunga bagakora leta imwe se. Akaba wigeze gukora ikiganiro uvuga ko byagorana, ko byaba byiza ariko bikagorana. ariko n'ubundi ntabwo nasaba abantu babagaba ibintu byoroheje. kuko urumva hari imishinga, akazi koroshye ugatuma umugaragu usuzugura. akazi ko kuhuza Kongo gahuza Sudani zikaba imwe, kuko Kongo nayo nubwo tuvuga ngo ni imwe ariko ubona ko filozofi atari imwe muri Kongo. buriya abantu bo muri Kongo Kivu ya ruguru n'iy'epfo ntabwo bafite filozofi imwe n'iy'aba Kinshasa. oya ariko filozofi irubakwa iyo uzi kubanisha abaturage, filozofi irubakwa. Hanyuma dusoza iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, urabona iri bufate igihe, imaze imyaka irenga 20, tuyongera indi myaka ingahe? nk'iyo ngiyo indi myaka 20 hatabayeho uburyo bw'intambara se. imyaka 10. imyaka 10 muri Kongo intambara ikaba ishobora kuba irangiye. ubwo ni manda ebyiri za Tshisekedi. sinzi ubariraho kubara kuheruka kurahira ko Tshisekedi niwe uyoboye. mbese niba uyoboye ni ejo bundi ntiyatsindiye manda imwe. Yego, kuko urumva intambara yatangiye ku bwa Mumbutu, ibintu biradogera, Kabila mukuru araza biranga n'umuto biranga, ubona Tshisekedi biranga. ntabwo intambara yo gukuraho Mobutu yari yihariye. Itandukanye n'iyi ngiyi ya M23. So Robert, reka nshimire Robert Mugabe ku busesenguzi yari ari kutugezaho. Ibibazo byo muri Kongo abantu benshi barabikurikirana, ubwo baba bafiteho n'amakuru atandukanye. Kashimire kandi n'abantu bari kutwumva aho baherereye hose, abatwumvaga bumva ururimi rw'ikinyarwanda baherereye mu mujyi wa Kigali, mu ntara enye z'igihugu cy'u Rwanda no mu ntara ya diaspora nk'uko dukunze kubivuga. Mwese tubashimire, tubararikire gukomeza gukurikira ibiganiro bya Ukweli Times. murakoze.